Hello viewers ho khalve ni a ipi ka posting hitam tila ka sima ka san a comment bolho chu reply ka hin bol ding he tu ni la tu in kalasiam kalasa video skin ko idhin nga bin lang chai te le comment bolho jong ka hin ta do ding reply bol jong khin nei ding he tu in nga ju bin ipi jong ka post ki ding hitam post di jong ka he zo tapoi tu lai Facebook creator ho zong na la dai gam ta ve content din na vai mo uham ole Facebook earning hi rom na sa je uva na tha se gamu hitam kei wang content ding ka gel gelin hin laka vai mo che che e ka gel gel ji wangin o ka vai mo che che e Facebook earning hi tila sangin tun wang hlom ka sa le tai Facebook earning rate hi hlom ka samong mong tai tila sangin nang hon la ito na ba sa naubam kay ginsa to ki bang nam na say sau sa ubo ka content creator ki ba pi ho som khat chu na cho thet thet u vin i ti a hitam tu in wang khoi va ki beng la to na kilo thim thim ta ve ipi zong ka post ki ding hitam post di zong ka he za tapoi post di zong ka vai mo che che e a so che che le Facebook ka man so che che le lung gel tha nei pe vo loi le gol te ho idea zong nei hi share ji vo ke ma chamin bol di zong ka gel do zo ta po nangai chai ta usna e kalasim ipi ka posting hitam post dong ke zo ta poi na ipi hi ka posting hitam post di zong ka he zo tapoi te la ka sip na chu a comment bol ho chu reply kin bol ding hi tai no comment bol ho zong hin ta do ding hin ne ki bet no bin ama se pe na lam mi lun chal en lal min lun cha mit phalep lep ha 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 hin ti ma hin amba na chu ki na hi le sat min ki gen na ha chu ki da ji ba le ne ki da le ho ta he be ho ho ne ki ti poi amba na hi ki na hi le na thum post o na so thum ken post a je video ha ne ki be ni ba na ji le silas thung dim in ga mu to ki to mo ta be za ham ne mu to ki to o chin sei to ngole mang boy hau ki ma hi na su ham tabang tu sa ham na zang ham itabang tu la sa nge do na zang ham tabang si pau dan ham mang boy hau ki a hi in to a hi aba na ho reply kan bol ki ding he si hi le ki reply sa hi tan ba na hi pau lian hau ki ba si nang hin hoi mo lo chon ha hi hoi lo chu me di mo mong chi bang ke nong ka po me ka hen ai su mo ji he na ka figure rong hoi jin kamel jong hoi mo pon hoi jin ka sei pal ka hen ai su mo ji he hi chi video ka si mang kan sei ka ai tai ba na cho hoi nyao moi nu i tin nang lai post ni he tai mo hin post lo yo ki he zo dai te lo o so pi i ti tam ban na chu ki le lun min thang hau ki nang nu he alung bu thing lo na bang ji e na ko ji da nal mo ji dan o lam da thang nga ya mau dan me hi je o nang pa cha lung bu thing lo ni ki lo be nang ngai za zo ka mau he lung bu thing lo ki da nang da bang ka lung bu thing lo ki ba pi ka ngai ki he ni o
bana chu le ngul khulen thang ngeu cho kita ros a cho e na ser la nong na saji o kala sem cha mai fo gol nam kita nya lo le pi ho ta ni him ho ta nge hi do o po so lo ya earning ki nei di ho aji aba ki lung do ga hi chu le ta hi anal ki ne comment kha lulun ku ki na su le na amul spray hin post o la ile pa la jing di he jang kha na kholang pe ne ge di he ti chu le ki a sa in na jang lim chin thono in post pe ing ka ta like comment tam ding le ge like comment mu tam de ge ko la jang lim chin thono in post ing banai ki ne nga len khong sai na lam no kong fu wan post over Wong ka post khop ta cho so pi bana le pha phal le sit chunga ling nei ba hoi mo pen ngol pen min tho zo la za chat je hello a ching pen zo ki so nang zo as ngol pen ni za ta comment din bol chele bana thang khau chong loi kurungan ba bo pi jinu dinga hong ping mong ni he ba si kurungan ba bo pi jinu dinga hong ping mong ka hi le pi dinga ek chan pi ma min dan ki chan pi ham ha sei te bana hi reply in bol ki ning kiting rest song loi ne es suppose tang nal ki ne comment nang es to hin tho no hin post in kata de no hang lwa na the me ka ki pe so pi them nei sa jin bana hi le mang san hau ki ha len zamang lot jem na the me khat ve le nam mi ten nan mi sa di jong hi dam doi khat hi ban sem pe jiu henge so pi ka ki pe nang khan comment phan hin bol iris daddy iris nang post nga jing he wa si hengi idea hun share ji o tu la hin post ding ji de he ban sal ki nutin tu in hoi si mang boy messenger a hin tho no he oba si ngai nom be se henge kain tho de o kim khong sai ha boy si khong sai Facebook ne lo dim go ham pu pui bangan hoi be ham o kilo dim hi ta la go hi ha pu pui sanga ko hoi na la hin he di khat cho bana ha haulam na thang hau ki mingol pa su pino o mingol pan ti ba lo khat chan mai pha labu mi ching pian pa so pinu zo ka hi za million hau ki ke jong la khat in sem pi o la bol na the me o ki pa me thu chang hin ji o kai ni sem pe ing ka ta ba hi ban ken pa ki ding in la pa phal lovin batsa hon in o chu ga mango agamin jam hun tin gan hing thing pai pa in te hengi man non kan man kha he ti nei sol lo wa ki su da na chu ko o za lo jam tha ji ngo ba jamang pai ngo ki su a ki su ha nei nga ki gian la sim the me ki pa me so pi them nei sa jin Mr. How pu bai te mamuli ni jingi oi je pi mamunga nei ti tongo mamuli mi hi tambal ta mamunga ni jingi nei ti le ki pa am di ya bana hi ki le ne pu hang sing so pinu ki thim be to pan na beza lol khamsa pan dinga ka bol cho so pi hoya pan na be na ti ham al thai tho bum na them ba le ki pa me so pi na them nei sa jin abana boy sang vai phe ikingai hon di tam o ho lu ki ngai di yang na iti wa ka no on ki jep ta lo cho how ki silo I don't know what I have to do I am also I don't know so hi dang ho ka reply gam kita wa hi le mang boy chong loi di achu
di achu ting le la lam ho kip ha nui le sticker tinga le thang sem phong sai angol ne hi hamo o nang zo chungol hi hin te a comment hin bol le ki hello hi angol ki ba ching ki ba ka ki hello Alice bai te hau kip na the me so pi ki pe the me sa jin ti nei wa lu pheng na the me ki pe so pi nang long the me sa jin nun la yam comment reply bol be din be ki ning ka te o chan chu hi tai o comment bol hon ni ki bet nu win lang a ki te nga hi jong le dang comment hin bol ho Facebook nga ho reply kin bol ki di hin in nga jing nu win ta hi na comment bol ho jong ka hin ta do din hi e ti chu ni ki nu win na chan chu tan tin tun ha reply ka hin bol na next video ki na ding in na ki go san no ki ta ho te o tira next video yung comment bol din ki go ki ta win tira ka hin reply ki the ding hi na comment ho jong ti kin hel sai chan tan te bye